Emisioni 14, pjesa e 2. Andoni Samarakis, jeta dhe vepra. Andoni Samarakis liti në vitin 1919 në Athinë, ku kreu studimet për drejtësi. Nga viti 1935 deri në vitin 1963, ai punoi në Ministrinë e Punës, detyrë nga e cila ai dha dorëheqjen për shkak të imponimit të diktaturës së Metaksasit, por duke u rikthyer në vitin 1945. Gjatë pushtimit, ai mori pjesë në rezistencë, ndërsa në vitin 1944 ai u arrestua nga nazistët dhe u dënua me vdekje, por pas peripecive ai arriti të aratisej. Mori pjesë si përfaqësues i shtetit në takimet ndërkombëtare për çështjet e punës dhe migracionit, ndërsa në periudhën 1968 dhe 69 ai drejtoi një mision ekspertësh në vendet e Afrikës pas caktimit të grupit ndërkombëtar të punës. Si përfaqësues i UNESCO-s, ai udhëtoi në Etiopi dhe u aktivizua me shkrimet e tij mbi mobilizimin ndërkombëtar në favor të zgjidhjes së problemeve të banorëve të vendit. Ai u shfaq për herë të parë në letërsi në fillim të viteve 1930, si poet në rubrikat e revistave të ndryshme. Në vitin 1954 u botua përmbledhja e tij e parë me tregime të shkurtra me titullin Ziti të Elpis, kërkohet shpresë. Pasuan 5 libra të tjerë të tij, të cilët pan shumë ribotime dhe përkthime në gjuhë të huaja. Ai u nderua me çmimin shtetëror për tregime të shkurtra në vitin 1962 për veprën Arnume, Mohoj, çmimin e 12, çmimin Kostas Uranis, 1966 për veprën Tolathos, Gabimi, çmimin e madh të letërsisë policore në Francë të vitit 1970 për veprën Tolathos, Gabimi. Ai u nderua gjithashtu për kontributin e tij të përgjithshëm nga organizata Europalia në vitin 1982 dhe me kryqin e kalorësit të letrave dhe arteve në vitin 1995. Pas tranzicionit, botoi tekste me përmbajtje shoqërore dhe politike në shtypin e përditshëm dhe atë periodik. Tregimet e tij të shkurtra u bën skenar për filma. Tolathos, Gabimi, u bë gjithashtu një film nga Peter Fletchman. Proza e Antoni Samarakis vendoset në fushën e ankesave sociale. Nëpërmjet veprave të tij, shfaqet ankthi për rrjedhën e botës moderne, ndërgjegjja shoqërore dhe botkuptimi humanist i autorit. Gjuha e tij është e thjeshtë, pa stil pretencioz, spikat kryesisht për tendësinë e kuptimeve. Me interes të veçantë, paraqiten zgjuarësia në zhvillimin dhe përfundimin e veprimit dhe përdorimi i shpejtë i të folurit pamor, tekste të shtypura, skica e të tjera. Për 20 vjet me radhë, ai i dha ndihmë të çmuar UNICEF-it. Në vitin 1984, ai ishte kreu i një fushate të Greqisë kundururis në Etiopi, që udhëtoi për 2 vjet dhe shkroi tekstet për filmin e Pandelis Vulgaris, Ethiopia, udhëtimi i vdekjes, udhëtimi i jetës, të cilin RT, pra Radio dhe Televizioni Grek Kombëtar, e filmoi për UNICEF. Me kontributin e tij të palodhur, ai ndihmoi në njohjen e UNICEF-it në vetëdijen botërore si një organizatë efektive dhe e besueshme që lufton fort për fëmijët. Për këtë veprim, në vitin 1989, UNICEF-i i New Yorkut e emëroi atë si ambasadorin e parë grek të vullnetit të mirë për fëmijët e botës. Ai ishte gjithashtu një nga nismëtarët, mbështetës i ngrohtë dhe kryetar i komisionit të institucionit Parlamenti i Adoleshentëve. Ai e kishte gjithmonë në mendje rinin. Me fjalën pushtim, ai e nisi fjalimin e tij në vitin 1999 në Parlamentin e Adoleshentëve, duke i nxitur ata të pushtojnë Parlamentin e të rriturve. Ai e donte Kiprin dhe nderoi shumë herë me praninë e tij. Drama e këtij ishulli nuk mund ta linte pa e prekur këtë njerëz të ndjeshëm. Andoni Samarakis, adoleshenti i përjetshëm, u nda nga jeta më 8 gusht të vitit 2003
në moshën 84 vjeçare. Muajt e fundit a ishte në Pylos. Sipas dëshirës së tij, trupi i tij i udhërua Universitetit të Athinës për kërkime nga studentët e shkollës së mjekësisë. Samarakis vendosi qëllime të caktuara që në fillim të karrierës së tij dhe gjatë 20 viteve të karrierës së tij në prozë, ai kur nuk i shkeli ato, për më tepër, ai pasuroi ato. Si rjedhoi, ai sot shfaqet si një kryqëtar i betuar për të mundur deri në frymën e fundit armiqtë e urryer të njeriut dhe njerëzimit. Dhe këta armiq janë çdo luftë bërthamore, totalitarizmi, asgjësimi i individit të dobët të vetmuar brenda mekanizmave monstruoz të kohës sonë. Heronjtë e tregimeve dhe romaneve të tij bëjnë një lloj gjesti, shkulin një pemë, shkatërrojnë një shpikje të tyren, fshehin personin që arrestuan e të tjera. Prandaj, nuk është e pavend të quajmë Samarakis një prozator të ndërgjegjesh shoqërore dhe për të shprehur gjendjen e tij rebele ose për të dhënë alarmin, ai përdor shpesh ironi dhe humor. Këto janë armët e tij më efektive. Në emisionin e sotshëm do të dëgjoni fragmentin e veprës Zetit e Elpis, Kërkohet shpresë. Tregimi i Zetit e Elpis, pra Kërkohet shpresë, i përket përmbledhjes me tregime me të njëjtin emër, i cili pati një sukses të madh dhe u pëlqye nga publiku lexues. Në këtë tregim të shkurtër, si në të gjithë veprën e Samarakis, dallojmë stilin e thjeshtë dhe rrëfimin e shpejtë, ndërthurjen e reflektimit social dhe vëzhgimit psikologjik në një atmosferë krize ideologjike dhe ankthi që karakterizon epokën e pas luftës. Një burr hyn në një kafene, lexon gazetën, mediton konfuzionin ideologjik dhe social në botë, si dhe ngërçin e tij individual, dhe shkruan Kërkohet shpresë në një copë letre të grisur, sikur të shkruante një njoftim të shkurtër gazete për botim. Temat qendrore janë mohimi i shpresave me përfundimin e luftës së dytë botërore përmes lajmeve të një gazete, pasiguria, frika nga shpërthimi i një lufte të re, pakënaqësia sociale që çon në varfëri, konfuzioni ideologjik, pasiguria e mospasjes së shpresës, indiferenca kolektive. Narratori tregon historinë duke cituar elemente të realitetit të jashtëm, kafenen, gazetën, lajmet, veprimet e heroit, lëvizjet e heroit, muzgun, reflektimin e tij në pasqyrë, karrocat, turmat, cigaret dhe shitësit, rileximin e gazetës, elementet e botës së brendshme, mendimet për mundësinë e një lufte të re, reflektimin për fillimin e luftrave të njëpasnjëshme lokale, mohimin e shpresës për paqen botërore, mungesën e besimit në ideologji, rikthimin në shpresat e kaluara dhe të kuptuarit të mungesës së shpresës dhe referimin e dhimbjeve të tij të shkrimit, si dhe ndjenjat e heroit, zhgënjim dhe dëshpërim nga mohimi i shpresave të tij, pasiguri për gjendjen e shoqërisë dhe të ardhmen e botës, panik dhe ankth nga mendimi i humbjes së shpresës, frikë nga e ardhmja, shpresa të vogla dhe iracionale pas mendimit për të shprehur ankthin e tij përmes një njoftimi të shkurtër. Ζητείτε Ελπίς. Όταν μπήκε στο καφενείο εκείνο το απόγευμα, ήταν νωρίς ακόμα. Κάθισε σε ένα τραπέζι, πίσω από το μεγάλο τζάμι που έβλεπε στη λεωφόρο. Παράγγειλε καφέ. Σε άλλα τραπέζια παίζανε χαρτιά ή συζητούσανε. Ήρθε ο καφές. Άναψε τσιγάρο, ήπιε 2 γουλιές και άνοιξε την απογευματινή εφημερίδα. Καινούργιες μάχες είχαν αρχίσει στην Ινδοκίνα. Απώλειες εκατέρωθεν υπήρξαν βαρύτατε, έλεγε το τηλεγράφημα. Ένα ακόμα ιαπωνικό αλλιευτικό που γύρισε με ραδιενέργεια. Η σκιά του νέου παγκοσμίου πολέμου απλούται εις των κόσμων μας, ήταν ο τίτλος μιας άλλης είδησης. Ύστερα διάβασε άλλα πράγματα. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού, προαγωγές εκπαιδευτικών, μια απαγωγή, ένα βιασμό, 3 αυτοκτονίες. Οι 2 για οικονομικούς λόγους. 2 νέοι, 30 και 32 χρονών. Ο πρώτος άνοιξε τον γκάζι. Ο δεύτερος χτυπήθηκε με πιστόλι. Αλλού είδε κριτική για ένα ρεσιτάλ πιάνου. Έπειτα κάτι για τη μόδα. Τέλος την κοσμική κίνηση.
Κοκτέιλ προχθές παρά το κυρίο και την κυρία Μη Ταφ. Χάρμα ευμορφιάς και κομψότητος η κυρία Β' Χ, με φόρεμα κομψότατο εμπριμέ και πολύ σικ. Ελεγκάντη και εμφάνισης η δεσποινής όμικρον νη. Άναψε κι άλλο τσιγάρο. Έριξε μια ματιά στις μικρές αγγελίες. Πολύτε νεόδμητος μονοκατοικία. Κατασκευή αρίστη εκ 4 δωματίων, χολ, κουζίνας, λουτρού πλήρους, βεσέ. Ενοικιάζεται εις σοβαρών κύριων δωμάτιων εις β' όροφων, ευάερων, ευήλιων. Ζητείτε πιάνο προς αγοράν. Σκέψεις γυρίζανε στο νου του. Από τότε που τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η σκιά του τρίτου δεν είχε πάψει να βαραίνει πάνω στον κόσμο μας. Και στο μεταξύ το αίμα χυνότανε. Στην Κορέα χτες, στην Ινδοκίνα σήμερα. Αύριο πέρασε το χέρι του στα μαλλιά του. Σκούπισε τον υδρότα στο μέτωπό του. Είχε υδρώσει. Κι όμως δεν έκανε ζέστη. Ο πόλεμος, η βόμβα υδρογόνου, οι αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους, η κοσμική κίνηση, το πανόραμα της ζωής. Δεν είχε αλλάξει διόλου προς το καλύτερο η ζωή μας ύστερα από τον πόλεμο. Όλα είναι ίδια σαν και πριν. Κι όμως είχε ελπίσει κι αυτός, όπως είχαν ελπίσει εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη γη, πως ύστερα από τον πόλεμο, ύστερα από τόσο αίμα που χύθηκε, κάτι θα άλλαζε. Πως θα ερχόταν η ειρήνη, πως ο εφιάλτης του πολέμου δεν θα ίσκιονε πια τη γη μας, πως δεν θα γίνονταν τώρα αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους, πως σουρούπωνε. Μερικά φώτα είχαν ανάψει κιόλα στα μαγαζιά αντίκρι. Στο καφενείο δεν είχαν ανάψει ακόμα τα φώτα. Του άρεσε έτσι το ημίφος. Σκέφτηκε τη σύγχυση που επικρατεί στον κόσμο μας σήμερα. Σύγχυση στον τομέα των ιδεών. Σύγχυση στον κοινωνικό τομέα. Σύγχυση... Δεν έφταιγε η εφημερίδα που έκανε τώρα αυτές τις σκέψεις. Τα σκεφτότανε όλα αυτά τον τελευταίο καιρό. Πότε με λιγότερη, πότε με περισσότερη ένταση. Σκεφτότανε το σκοτεινό πρόσωπο της ζωής. Την ειρήνη. Τη βαθιά του τη λαχτάρα που κρέμεται από μια κλωστή. Σκεφτότανε τη φτώχεια. Την αθλιότητα. Σκεφτότανε το φόβο που έχει μπει στις καρδιές. Στον καθρέφτη δίπλα του είδε το πρόσωπό του. Ένα πολύ συνηθισμένο πρόσωπο. Τίποτα δεν μαρτυρούσε την ταραχή που είχε μέσα του. Είχε πολεμήσει κι αυτό στον τελευταίο πόλεμο και είχε ελπίσει. Μα τώρα ήταν πια χωρίς ελπίδα. Ναι. Δεν φοβότανε να το ομολογήσει στον εαυτό του πως ήταν χωρίς ελπίδα. Μια σειρά από διαψεύσεις ελπίδων ήταν η ζωή του. Είχε ελπίσει τότε. Είχε ελπίσει ύστερα. Κάποτε πριν από χρόνια είχε ελπίσει στον κομμουνισμό. Μα είχε διαψευστεί και εκεί. Τώρα δεν είχε ελπίδα σε καμιά ιδεολογία. Ζήτησε ένα ποτήρι νερό ακόμα. Αυτή η διάψευση από τις λογής ιδεολογίες ήταν βέβαια γενικό φαινόμενο. Και παραπάνω από τη διάψευση, η κούραση, η αδιαφορία, που η πιο πολύ, η μεγάλη πλειοψηφία νιώθει μπροστά στις διάφορες ιδεολογίες. Κοίταζε τα τρόλι που περνάγανε όλο ένα στη λεωφόρο, το πλήθος. Μπροστά του η εφημερίδα ανοιχτή. Όλα αυτά που είχε δει και πρωτήτερα, η σκιά του καινούριου πολέμου, η Ινδοκίνα, οι 2 αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους, η κοσμική κίνηση. Τσιγάρα! Ένας πλανόδιος μπήκε. Πήρε ένα πακέτο. Στις 6 σελίδες της εφημερίδας, η ζωή. Και αυτός ήταν τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα. Θυμήθηκε πριν από χρόνια, ήτανε παιδί ακόμα, είχε αρρωστήσει βαριά μια θεία του, ξαδέρφη της μητέρας του. Την είχανε σπίτι τους. Ήρθε ο γιατρός. Βγαίνοντας από το δωμάτιο της άρρωστης, είπε με επίσημο ύφος: «Δεν υπάρχει πλέον ελπίς». Έτσι κι αυτός τώρα είχε φτάσει στο σημείο να λέει: «Δεν υπάρχει πλέον ελπίς». Του φάνηκε φοβερό που ήταν χωρίς ελπίδα. Είχε την αίσθηση πως οι άλλοι στο καφενείο τον κοιτάζανε και άλλοι από το δρόμο σκέφτονταν και ψιθυρίζανε μεταξύ τους: «Αυτός εκεί δεν έχει ελπίδα». Σαν να ήταν έγκλημα αυτό. Σαν να είχε ένα σημάδι πάνω του που το μαρτυρούσε. Σαν να ήταν γυμνός ανάμεσα σε ντυμένους. Σκέφτηκε τα διηγήματα που είχε γράψει.
δίνοντας έτσι μια διέξοδο στην αγωνία του. Άγγιζε θέματα του καιρού μας, τον πόλεμο, την κοινωνική δυστυχία. Ωστόσο, δεν το αποφάσισε να τα εκδώσει. Φοβότανε. Φοβότανε την ετικέτα που θα του δίνανε σίγουρα οι μεν και οι δε. Όχι, έπρεπε να τα βγάλει. Στο διάολο η ετικέτα. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος, τίποτα άλλο. Ούτε αριστερός, ούτε δεξιός. Ένας άνθρωπος που είχε ελπίσει άλλοτε και τώρα δεν έχει ελπίδα. Και που νιώθει χρέος του να το πει αυτό. Βέβαια άλλοι θα έχουν ελπίδα, σκέφτηκε. Δεν μπορεί παρά να έχουν. Ξανά ρίξε μια ματιά στην εφημερίδα. Η Ινδοκίνα, η κοσμική κίνηση στο ρεσίταλ πιάνου, οι 2 αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους, οι μικρές αγγελίες. Ζητείτε γραφομηχανή. Ζητείτε ραδιογραμμόφωνον. Ζητείτε τζιπ εν καλή καταστάση. Ζητείτε τάπης γνήσιος περσικός. Έβγαλε την ατζέντα του. Έκοψε ένα φύλλο και έγραψε με το μολύβι του. Ζητείτε ελπίς. Ύστερα πρόσθεσε το όνομά του και τη διεύθυνσή του. Φώναξε τον γκαρσόνι. Ήθελε να πληρώσει, να πάει κατευθείαν στην εφημερίδα, να δώσει την αγγελία του, να παρακαλέσει, να επιμείνει, να μπει οπωσδήποτε στο αυριανό φύλλο.